düşmesin budayında emcakşılık olsun ha. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Başıma çıkıyor. Bak bilmem ne. Oy yolun başına çıkmasın. Dayım şu balda tapkan baldarın günü küçük gördüm. Ekranımız kesin. Yeme maksuda oturulayım bir Kur'an okup yemek koyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal Ruka kanaşlarını Rahmeti. Böyle yolun şahidi. Birisi kandaysın. Biliyorsunuz desoklarında Samara. Baklar altın, Mira. Baklar sızsınlar. İşten yer bol otağı. İşten de işte otasınlar. Bunu da tarp göreteyim mi? O şey sokturdan gididen küçük ne mi? Allah. Yemel değil mi? Kasmalı olanlara ek soğuk soyduk. Şurayı soyup geldik. Çok şey bir kesin ha. Besolun açın olsun, katlanmalarının üçün görgülü, bizim жақшылığımızға daima қарым қатынашта жүргілі, айерде ол бойлы бар заман болойлы, анан şu kassanın иесі бұл жерде Мақсуда Besolun üçün olsun, ömрүңүзүң болсун, тапкан балдарыңын, анан кийин bunun жолдошу да биздин досубуз болчу эле. Аны менен тең карып бактылдырды. Ошо сүрөгүлө жоң саламды айтып деп ушу кассаны биргеликте иштеткиле жакшылыгыңарга. Дайыма силердин жакшылыгыңарда баары чогуу чаран билүү. Жарга чай берип отурганыңыз дагы өзүнчө бир жетишкендик да. Эмне дейм, дайыма бар болууга умтула. Жанагындай илеп кылган ниетиңиз 2 жылдан улансын. Насыбызды Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Төрт көз түгөл. Сага багарлардан рахмат. Buna xaalasa. Жақсы күндер көп болсын. Мына достор 41 жылдык юбилей жакшы өтүп жатат. Касымалиева анара ушу 41 жылдык юбилей өткөрүп атасыңар деп бизди куттуктап мындай нерселерди алып келиптир. Юбилейиңер кут болсун кыздар. Салам. Купадагы достор, мына Өзгөн шаарында
кандай жакшы жолуккан Biz кандай kütкен жакшы уақытыбызда бізді күтіп алды Жолыққан қандай жақсы. Келіншегі, қызы, сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы жолуккан